Masoko ye. Okay, le lopo aka le ke kango e pio ma. But no fear. Sometimes you don't really need. Al kele au kanyo ke kango a uya. Abe ese. At the same time, la wake ke la lo vai. I o yunga le o ngau. E fofo e ala le fai. Ma komi e komo le ulo. Le ulo vai la. O le vai mari uru ia ana ewa. Wa makana komo. E fua le kele o fai. I le kele o la ulo po o la vai la e. La fai. Ia. A fai maanga ia la suafai. Fai wa pula vea. Like this, not bala. Like pula mai. Ya kwan foi lai. E foi se fai o e wa bala foi ana e se ile se pico wa bala ala e le marfa. Ya komi ave ese. Ya kulela fai la wa ingredients ya atomwe. I don't mind go ya ingredients so fat ya le se ale le ya tina wa masa ni le fanyo so fat. Yeah, so fat is one of my best breakfast yeah, so fat ile taya au so yes amo que le fia nya so fat. I will my name na tu mo so fat. Yeah. E como ala le ulo ya bebela wa pollo le ulo le water. O le fangala la suafai se ngonga wa ko e bebela le va. Ko ino le le sa. Wa ese foi se ko yo ma wa ni vai kan. Wa fi wa su esa ko ma sa ni foi. Esa wi I kanga pepa. Wale na tapioca esa wi le tapioca le sa ko ale nga. Ya esa simila. Na ese aka uma. Wasa le fox. Faya la si kele o la suafai ne fa. Ana le nga vili mai ia. Ise o ko lue. O ke kano fai fo suafai e alungi langa basenga. Alungi langa basenga li sa free lights. Ai mga ayang maabis suafai. Fama ia. Yes, if I say na yo sa free lights. Sa free lights. O le si kosile ai. Le sport kalani ali. Ale mako e kale sia. Rana po kalami na sa le si kos. Po kalami na le alu kanini. O le personal finance. Ya po fa'alua mo faya kos le na le personal finance. Awa le wa sui nei si tina le wa. Sui nei si tina le wa va ya. Si va ina le va ya maksa freelance. Ya sa va ai ma wa si o ko wa. Ina tau sa wa ma bayat. Sala o karamelo sa freelance. Ese na le ango komu amale au kuri na kukalani ya mafai o nga kuko kasika ka uma wale o la fa'ala mulama le personal finance la le vani le kanini awa itato
whāsuasua I nō tupe. Ia ka poko kātou le whāsuasua I nō upe. Aole, need to be wise on how to spend our hard earning money. Yeah, mali o laka ole nilisi o laka second o laka second language. Yeah, lelei whai ele suafai ole lea wasi o mako a ngali vasenga nga. Ai mo kofi anu ai fo kusape whaafianga e whaia se mea po se like this one. Everyone has their own way of making suafai. Aola uia lea way. E kai kukusa uma e lea o ke lo fo o ingredients uma ia lea fo I whaonga. Ia. E pawale se senga e ai e manga au e wha suava ia la kiki fo lele. E fo I manga au e wha koko. Ia. E fuafua le kangaka ia. A whai ai koko o fia ai oi. Suava ia fia. O le mafuanga le mo fia suava. Ia ele o suava ia fo le bope o le vai. Pa ele koko e vunia e ke manga au e ingu. Ia whaanga le ka. E fui ke mi a waka fui asus. Ia whaanga le ka. Le simea e kaunga e de singa suka. Manguala le wha e sumali le wha. Kele au wha e pula e sumali. E fua fo ila e oele suka. Ia awangi so ma abe suka. I sumali e kele a ila wala wale wang sumali. Tasaliro amount of suka e adi ya. Afa pia fo e adi e suka e le sumali ya mo le skangaka. Well, at least you can add your own suka le kanila e fua e le sumali e ke manga awai. Ia, afa apea e whaiako ua whikele. Onga ua too much le saiko. Wai maasangi a ua too much le saiko. Ia le nga whikele. Ia, I can let go and add a little bit of hot water. And still thoroughly le outcome o le suafai le ke mga awai. Ia, paunga ngai mea, ia add le coconut green. Tu le lava ku e ngā coconut green pa awau. E o ke whaanga I ngā le supermarket, le coconut green le mai le supermarket. O ngā o le, ia ese fo ia le kangaka. O le kara, ia e whaia si lolo fo e lele. A whapea la whaanga ia e ada e le vai. Kua I ada ia le vai. E fua I le kele o le coconut green le amount le whaanga ia. A le kele au kai. E whaanga la vai au le coconut green le whaakau me le supermarket. Ia coconut green le whaakau supermarket. Ko kiki a pe o le kara. O e lololo e le lololo kele. Ia pēra ngai kamamanga ia kōsia ingi e kā la I le apa. A wala whakau ia makua whakau mai e stoa I le wawhea. Le wawhea kapa. Ia, paunga. E nisi whamai se adi ai le lau moli. Adi ai le sua le moli. Le meo le lemon juice. Ia, awau ele ai o ke le ati ngā e sisi mea. E malua le coconut green. Ia, o le ngā wha o mailo I ngā. Ia, o se whapopo ngā kule ngā a o whakalikali ai le kaini e vera I le saiko. O ke langonga ai wa vela le saiko. A vera rola le saiko. Ke loa ia e ai fo ia si o le makamaka mai se ai
whānau la iti e fo ila whānau. O le kaua o le whainga o le suafai. Ia ma le kele o ngai ka mā. Kele o ngai ka mā fo I kalavo. O la ele I. Ai manguale. O la kala ni whai ila whānga. Manguale. A whai o lo makua. Sa o la mai Samoa. Ia o mai ia ku ua makukua. Kalikongo man. I le age nga amaka ku le 50, 60, 70, 80. Kua le mga o mia e ka mga ni breakfast e whaakau mai o le. I le take away pe ni breakfast fo I e bacon ma egg ma me o ngami. E mo ana ko e nga ka umawhala e le suafai, supoesi, koko alaisa. O breakfast whapenga e mo wa e ngai mākua. Ia, o ke loa lai, ka ngā o wa au lelei e o tō whanau witi. Whanau lea tala vau, pe a whai o ngai ke wa ia lo mākua i kai mingi la e le ina. Ia o aku le kai mingi wa mākukua I le kausanga le ngā e mai se kausanga ngā le 50 plus a ngā I runga. O tau sanga nga e mga o mia e ngai o kako mākua. E ngai mākua nga le itilea. Ia ko e ngā ka o mawhala ia for a breakfast. E even me kai mio le afi la amoi. Ia whai e sanga suafai. Suafai supoesi ni ai whapenga. Fia ia la ko. Ia e alama o kalangoa fo I whapea, le wa e yo experience. Mo e yo experience nga share mai ngai kanga makua wa malili watu sa ngongo fofo I ngai kungu outside of Samoa. A le la fo wa amakanga laka ia le etile na. Ia o whapea ngale me wa amakanga kalangoa fo I ngai ka nga o mea ai nga real Samoan food. Ai o ngā saka ko whiola I fo I ngā kungu. Isa ai o ngō le mafua nga. I mean I Samoa. Lai wako e fo I umaka ko memories I kua. Le 80 le wai ni le 50 plus. Ko e fo I memories I kua. I le o langa sa whiola. Ia. O si advice like ki ngai fa popo atu I la cooking session ne fa ia le ana tai nala o tala no ai si aki ka cosa po wa vela e lo mo fia wa vela se ko va ia ko wa basic o aka ko le ia ki o aka malama mai ia polo ia na ka ai ko ia fa penga ngai lo la wa vela se ko ia lo ngawina lo sa alo I male coconut cream. Yeah. One kalangua. Ai ngalo suka. I'll just add one of these, maybe 1.5 or 1.25. It's a big pot. This is the scoop. It's not that big. Maybe a quarter cup. The cup. Here's the suafai, my suafai. Hope this half-free Lions glass will enjoy it tonight. Very nice. See, ele coco le suafai.
Just right. Ele Somalia kelefo. Ya afabia le Somalia. Ya kan kai ala ngasuka. Ala me fia ya ni Somalia. Ya.